Kuki militantsingna sugnuda leptana nongmay amasung bom kapsilakle. Khulngakpasingna kuki militantsing takthongnaba honabada. Central Forcing na athingba pe khulngakpa. Pawasi ngarangong tilfong kibak ang laypaki mayra pause dagi lakwatsabanay. February taraga maridagi hauna kuki militantsing na makoygi kemoy na sisinariba dongyang amade. Laloy fay na tsingba mapamsing dagi sugnugi tongan-tongan ba mapamda bom amadinong may kapsin doon na landarak palepalaitre. Ngahan ayuk tagi hauna ahing supa kuki militantsing na pampi bom na singba kaya sugnuda kapsilak doon na landasilak heng. Khulngakpasing na suhan doon na nong may kapsin ke. Kutok na basida kuki kaya siramgani hay na taza na rin. Pausi asina khulngakpasing dagi fangba paugi matungin na de. Kuki terroristing na sugnurom da nong may kapsilak famoy diba laloy fay amadi dongyang hay diba mapamasida. Changsin doon na kuki militantsing takhoke hay bada mapamaduda lay diba Central Forcing na ating bapido na sangan de. Makoy na ating bapidra ba de kuki militantsing de yam na lay na takhok bang ngamgani hay rin. Pawasin hay ngarang ayuk angan ba daso laloy fay hay diba kuki militantsing gi kemasida. Kes paraman ba gari amada. Kuki militantsing amadi kulay sing puraglaga thadaram laga kes parado. Mapamadudagi amughan doon na satkiba drone gi mateng dagi uba pangeng. Maduna kuki militantsing gi mateng asi AR na fong na panglabra hay bagi tsing na ba maso. Yam na chaw na layre maduna makoy gi kem sing thugay na ba. Khulngakpasing na changsin na nabaho na ba da sugnuda layri ba Central Forcing na. Ating ba pibadagi kuki militantsing takthok pangamda ba ni hay ring. Kuki militantsing na nga hanumidang dagi haw na kapsilak pa bom amadinong may nang. Khwaidagi hena akan ba sapu piri ba si kumbiturel mapal da taba khulsing da neng. Aduga kapsilak pa bom na sugnu bazar fawba yoksila e. Maduna khunjasing ayamba masa-masagi yumda layba ngamnadre. Kapsilak pa bom sing adugi marakta. Pokhay da ba bom kharasu thengna badage. Ngarang ayuk pulis ki kangbu laktu na bom sing adu recover tau khiya ire.